Dobar dan svima, juče je jedan sjajan dan na svjetskom prvenstvu, već imamo parove osmine finala, dobili smo te parove, taj prvi par Holandija i Sjedinjene Američke Države, ta druga utakmica Engleska, Senegal, sigurno se očekuje jedna sjajna osmina finala, već u tim prvim mečima, jedan se igra u subotu, jedan u nedelju. I ovako Miloš Antić je tu sa nama. Miloše, kako ste vidio jučerašnji dan i koja ti je utakmica tu najviše zavredila pažnje? Pa dobro, jedan uzbudljiv dan u svakom slučaju i sad ako gledamo ta dva meča koja su odlučivala praktično o prolascima dalje, Senegal, Ekvador koji je bio u ovom terminu ranijem i kasnije Iran, Amerika, onako meč na sve što se kaže, sve ili ništa praktično, gdje su Amerikanci, čini mi se, apsolutno zasluženo ako pokazali da su ozbiljnija ekipa u kontinuitetu, jesu Iranci imali neke prilike, jesu to bio neki na silu, da kažem, posebno u finišu, neki, ajde onako omfaziva neka, ali stihijski sve i mislim da su Amerikanci potpuno zasluženo tu gdje jesu. I ne samo to, mislim da će ozbiljne probleme da pravi i Holanđanima. Holanđani su tu gdje su, rekao bih, zbog slabosti svoje grupe, zbog spleta srećnih okolnosti, posebno u tom prvom meču protiv Senegala, čašćenog gola toga Mendija, koji je možda jedan uz Koulibalija, možda i najbolji Senegalac, najcijenjeniji svakako. Tako da u suštini žao mi je malo Ekvadora, ali juče se nije snašao apsolutno na tu fiziku, na snagu Senegalaca koji su odgovorili onako. To smo i rekli ovdje u emisiji da... Tako je, apsolutno, ako ko ima to su oni. Tako. I mogli bi Englezi tu da naiđu na neki problem, iako vidim da su onako dosta moćni, da imaju dosta opcija, razgovarali smo o tome i ranije, tako da u suštini očekujem opet uzbudljive mečeve osmine finala. Englezi to gledaju kao neko zagrijavanje već za neke naredne stvari, ali pomučit će se dobro da izbace toga Senegala. Složio bih se s tobom, vidjeli smo sinoć jednu Ameriku ovako izuzetno kvalitetnu, mlada ekipa, radna, puno trke kvalitetne, sigurno puno toga zavisiti da li će taj Pulišić biti spreman. Vidjeli smo jedan udarac u glavu, onako to bi trebalo dosta kvalitetno da se sanira i nadamo se da će biti spreman. Sigurno jedna velika brzina u samom napadu gore Vea, Pulišić, taj Sergeant iz Norića, ta dva beka sjajna, Dest koji je bivši igrač Barcelone, sada je na pozajmici u Milanu, s druge strane taj Robinson, lijevi bek iz Fulama, također kvalitetan i sigurno se očekuje izuzetno, što se kaže, interesantno utakmicu između Holandije i Amerike. Što se tiče Senegala, složio bih se tu s tobom da su Koulibaly tu i golman Mendy njihove glavne zvijezde. Sigurno svi znamo da su ti senegalski igrači većinom formirani u Francuskoj, da je to već jedan drugačiji mentalitet, drugačiji nivo koncentracije od nekih drugih afričkih reprezentacija, što je strašno bitno na tom svjetskom prvenstvu. I sigurno se očekuje ta Engleska, Senegal i meni se čini jedan sjajan dvomeč. Sigurno Englezi već sada ušao je sinoć, što se kaže, do kraja taj Rashford u svjetsko prvenstvo, tu je taj Foden, vidimo taj Kenny kada ne postiže golove, on asistira, jedna čvrsta ekipa, moramo reći da i taj Maguire jednostavno djeluje kvalitetno i Stones. To su ti neki razlozi što smo pominjali ranije da je svjetsko prvenstvo. Primili su jedan gol, samo je to onaj protiv Iranaca, jer je negdje u finišu. Tako je, dva protiv Irana, mislim. Dva protiv 6-2, da. I sigurno se očekuje, ja mislim, tu jedan kvalitetan, što se kaže, dvomeč. Ono što možemo reći da je taj Katar totalno razočarao, jednostavno vidjelo se sinoć protiv Holandije, Holandija možda igrala je kvalitetno tih pola sata, 40 minuta, a već se to vidjelo. Koliko je bukvalno bilo potrebno. Koliko je trebalo i jednostavno Katar je bio jedan kvalitetan domaćin. Rekao bih i da je taj Wales razočarao, apsolutno, ja sam očekivao makar neku borbu, neki kvalitet da vidimo od njih, nismo ga vidjeli bez u drugom polovremenu prvog meča protiv Amerikanaca, baš kad su izjednačili iz penala, ali u suštini Bale već praktično na zalasku karijere, jedan visoki napadač, jedan koji ne može da donese ali ne može da donese neku prevagu na kraju krajeva, brzo su ga, tako je, i on u godinama i već u silaznoj putanji karijere, tako da očekivao sam više možda od Walesa, makar na planu te borbenosti, a nismo je dobili, primili su sinoć golove kao onako što se primaju u nekim mlađim kategorijama, bukvalno sva tri gola, ajde prvi da kažem i golman loše postavljen, iako je majstorski udarac Rashforda, kod drugog izgubljena lopta, onamo na gol Fodena, treći gol golmanu kroz ruke, tako da u suštini očekivao sam više od njih, ali tu su negdje i Englezi pokazali svoju nadmoć. Definitivno te ekipe koje imaju tu čvrstinu, koje imaju tu stabilnost, što se kaže u veznom redu, da su pametne, da čekaju svoje situacije, kvalitetno ih riješe, definitivno će jednostavno te ekipe koje ovako, što se kaže, igraju va bank, što se igraju, kažu, gore dolje, koji nemaju ritam utakmice, nemaju nivelaciju, što se kaže, ritma kada tu utakmicu treba podići, kada je treba spustiti, definitivno će biti u problemu. A na primjer, taj Senegal, evo sam te prekinuo, izvinjavam se, je ekipa potpuno atipična za te afričke ekipe kojima često pada koncentracija, gdje se ne zna
kad je napad, kad je odbrana, koje nemaju taj kontinuitet igranja. Senegal je napravio prvo čudo osvajanjem afričkog prvenstva tamo, pa je napravio čudo plasmanom na svjetsko prvenstvo, protiv Egipta je bilo koji ide play-off i sada pokazuje neke stvari sa tim trenerom koji je nekad igrao u Monaku i Paris Saint-Germainu, ali u Sisea, mislim, ti ga pamtiš vjerojatno kao zadnjeg veznog ili štopera. I on je izgleda to posložio da njima, kad ne dođe najbolji igrač, oni nemaju problem. Imaju ga, jasno je, ali ga naprave tako da se što manje osjeti. Grupa, tako je. Miloše, sutra nam čeka sjajan dan. Mislim da ovako bit će veliko interesovanje za ovaj meč Hrvatska-Belgija, što se kaže vice šampioni, bronzanica svjetskog prvenstva. Hrvatska onako dosta čvrsta, dosta uigrana, jedan što se kaže kvalitetan nivo pripreme kompletne ekipe, s druge strane jedna Belgija sa sjajnim pojedincima, dosta rasturena nekim unutrašnjim odnosima i po meni to će biti u tom prvom terminu sigurno jedna od najgledanijih utakmica na ovom svjetskom prvenstvu. Očekuje se puno i kako ti vidiš tu utakmicu Hrvatska-Belgija koja se igra sutra u 16 časova? Pa dobro, na jednoj strani, kao što si rekao, Hrvati koji su se podigli maksimalno nakon odlične partije protiv Kanade, ne baš ubedljivog karetanja prvenstva sa Marokom, ali jedna ubedljiva partija protiv Kanade, onako dokazali klasu. I na drugoj strani Belgija koja je u totalnom rasulu i igrački, vidimo odnosima unutar ekipe i selektor koji je očigledno pogubio sve konce, ali Belgija koja u jednom meču može da okrene prvenstvo na glavačke, znači da potpuno vrati neko i povjerenje nacije i na kraju krajeva da vrati vjeru u taj kvalitet koji apsolutno posjeduju. Ne znam iskreno što da očekujem, još razmišljam i što negdje da predložim, ali u suštini jedan meč u kojem onako može dosta toga fudbalskog da se vidi prije svega i ja očekujem možda negdje da Hrvati imaju tu prevagu na sredini terena s obzirom da imaju ta tri igrača koja mogu da dominiraju protiv svake ekipe, a da vidimo hoće li uspjeti to da riješe. Dosta zavisi od toga hoće li igrati Lukaku, apsolutno, ukoliko bude igrao mislim da Belgijanci imaju više šanse, jer je on neko ko veže tamo i toga Lovrena ili još jednog defanzivca za sebe i ko otvara prostor Azaru, De Bruyneu i ostalima koji bi došli iz drugog plana. Volio bih da vidim i Mertensa od starta, jer mislim da je neko ko bez obzira što ne igra više na visokom nivou klupskom, da može da napravi prevagu više nego neki drugi igrač, tako da u suštini očekujemo od Belgijanaca neki dokaz snage koju evidentno imaju i njima odgovara samo pobjeda, to moramo da skrenemo pažnju i jasno je da će morati da jurnu od starta pa da vidimo gdje će nas to odvesti. Ja ću dati posljedan, što se kaže, skroz ostat na tu utakmicu, detaljno ćemo izdvojiti jer nam je toliko interesantna. Moram samo reći ovdje u uvodu da znaju naši gledalci da je selektor Belgije Martinez jedan sjajan trener, da na klupi sjedi jedan Thierry Henry. Ja očekujem možda sutra da čak ne počnu ni Batshuayi ni Lukaku, nego baš taj Mertens da počnu to, što se kaže, samom špicu napada, da bude to jedna rotacija tih sitnih, brzih igrača. Definitivno oni znaju da je ta desna strana Hrvatske gdje je Juranović puno slabija tamo nego gdje je Sosa i Guardiola, ovo su Juranović i Lovren i definitivno tu će da dva brata Azar da se naslone. Jednostavno ako se bude izvlačio taj Mertens također tu kao treći, pa onda oslobađao taj prostor po sredini da tu Azar utrčava, sigurno bit će tu puno tih povratnih lopti. Nismo do sada vidjeli toga De Bruyne u onom nivou ni približno koji igra u Cityu. Znamo šta on znači kada dođe na 18-20 metara, kakva je to lijeva i desna noga, kakvi su to udarci. Sigurno Belgija ima jedan sjajan kvalitet i ovako poslije ću dati jedan osvrt baš i na Hrvatsku i na Belgiju, gdje su te karakteristike Belgije, gdje je Belgiju prednosti, a gdje je Hrvatska onako koja po meni djeluje jedna puno... I Belgijanci igraju u jednom sistemu, baš sam htio da vidim neko tvoje razmišljanje o tome u ovom sistemu u kojem igra Srbija, odnosno pokušava da igra sa ta tri defanzivca gdje ta dva sa strane moraju da budu, znači, i ultra brzi i da pokrivaju nazad i da tako je da pokrivaju. I baš me interesuje negdje gdje po tebi mogu da dođu takve ekipe. Ja nisam siguran da je to sistem koji donosi dobre stvari u nekom roku, da kažem, koji može da ih odvede do vrha na kraju krajeva. Ja već duže vrijeme kritikujem taj sistem, ali kritikujem taj sistem iz razloga kad se igra sa ta tri visoka teška štopera, kao što igra Srbija, kao što igra Belgija, sistem koji je igrao Chelsea sa tri stopera gdje je jedan taj centralni kada je bio tu Thiago Silva, a onda su dva tam maltene igrao stopera, recimo Aspilicueta je igrao jedno vrijeme koji je brz, tako je. Koji definitivno iz te pozicije, to je negdje radio Guardiola nekad u City u Bayernu, to su maltene dva vezna igrača koji imaju sjajne karakteristike, koji ulaze tri visoka stopera,
kada su tu tako, to je ogroman hendikep, jer u tom sistemu definitivno ta dva bočna igrača, ogroman je teret na njima. I ako tu negdje dodamo još spore igrače iz veznog reda, koji je zadnji vezni neko ko... Vidjeli smo Srbiju protiv Brazila, koja je bila u defanzivi, u velikom dijelu utakmice, definitivno iz toga sistema, kad imate 5 igrača pozadi, kad su na ta 5 igrača, 2 igrača još zadnja vezna, to je 7, to je golman 8, ostaje vam 3 igrača naprijed. Gotovo je nemoguće izaći brzo i kvalitetno iz tog sistema. Zato ako Stojković se odlučio za taj sistem, vidimo i Belgijanci to često guraju, Van Gaal je taj sistem, ja sam kritikovao koji je došao, čak sam javno rekao po meni da Van Gaal nije profil trenera koji je trebao Manchester Unitedu, on je došao posle toga svjetskog prvenstva u Brazilu za trenera Manchestera i veoma se brzo to i obistinilo. Jednostavno, puno se fudbal promijenio, puno je fudbal napredovao, posebno za 3 boda, sve je manje više tih teških stopera koji mogu na neki način da budu tu od pomoći i jednostavno sve se dalo se ka naprijed, ka golu, ka posljedno protivničkoj polovini. Mislim da su to jedno vrijeme Guardiola, Klopp, Tuchel radili sjajno i vidimo to sada i Ancelotti, koliko i Ancelotti na neki način je modernizovao. Tako je. Nije ostao u tom nekom starom sistemu, ni razmišljanja. Apsolutno, u italijanskom mjestu i onda se on bazira tu na jednu kvalitetnu pripremu svakog pojedinca, tu zameće jedan pristup i vidjeli smo da od nekih igrača izvlači maksimum. Ako znamo, recimo prije toga da 3 godine Real je osvajao maltene ligu šampiona sve s istom ekipom i onda sad igrače koji su doveli kao Azar i Jović koji su bili objektivno promašaj, ništa to nije uticalo na njih, to nije kao da je bilo kod Barcelone gdje se promaši igrač 2 i onda sve pukne, što se kaže. Doveli su jednog trenera koji umije da napravi atmosferu i onako sada imaju lovorike od toga što se kaže. Imamo kasnije Miloševa 2 meča uveče, velike su već ovako špekulacije oko tih utakmica, Kostarika, Njemačka, Njemačka apsolutni favorit i ova druga utakmica Japan, Španija, ogroman ulog, vidimo čak da neko razmišlja da će možda tu da Španija, onako da kažem, po znacima navoda malo i traguje, da li će da propusti Japan, da ne bi išla u tom kosturu gdje je Brazil ili će da igra. Ja iskreno kažem, teško mi je da vjerujem da ti mladi igrači... Oni su negdje u poziciji gdje mogu to da kažem da šteluju, ali ja nešto ne vjerujem u tu priču, inače nisam pobornik tih nekih teorija, namještaljki, kladionica, ne znam čega, svačega, ali u suštini mislim da će Španci da odigraju još jedan meč u bilo kojem sastavu da igraju. Na kraju krajeva jeste njima da to drugo mjesto više znači možda nego prvo, jer gledamo da se izbjegava Brazil, to je poenta sve priče, znači izbjeći Brazil u četvrtfinalu. Sad, mislim da će Njemci da lagano odrade posao protiv Kostarike, čak mislim da može da bude i neka goleada, ne 8-0, to mi je nešto previše da dva puta ista ekipa može da primi po 7-8 golova, pa kakva god je ekipa, ali u suštini mislim da će ići na 4-5-0 i da će Njemci da odrade svoj posao, onda ostaje još Španaca da odigraju makar x, jeli da na kraju krajeva njima sve odgovara, oni su praktično prošli 4 boda, imaće bolju gol razliku sigurno od Njemaca, tako da u suštini očekujem da prođu Njemačka i Španija, da se ne pravi prostor za Japan, jer mislim da je taj Japan svoju šansu propustio protiv Kostarike, da je tu imao istoriju onako na talonu, što se kaže, a nije... Da Japan pobjedom protiv Španije ide dalje. Tako je, apsolutno, može da bude prvi i to je to, bit će prvi u tom slučaju. Tako, ja iskreno, ovo što si ti rekao, ja ne volim te teorije zavere, mislim da to je nemoguće, čitav život sam u fudbalu, sad da nekome ne reče u 70. minutu, vidi, Njemačka vodi tamo 3-0, neće biti 8-0, ajte vi razmaknite se pa neka prođe taj autoput, tamo neka ne godaj. Nerealno. Reći onda to igračima kao što su Gavi, Pedri, koji su tu igrači 18-19 godina, koji su zaraženi fudbalom, to je onda, to bi povedje bio na veliki poraz. Španski mediji dosta potenciraju to, ali baš meni je to onako igranje sa ugledom reprezentacije fudbala uopšte, to mi je nepojmljivo baš. Vidiš, sad iskreno da ti budem potpuno do kraja, ne znam zašto bi Španija bježala od Brazila. Ona će se morati sresti s njim, mislim da Španija ima jedan... Kogod dođe u četvrtfinalu mora da bude jaka ekipa i ne može da nas ni protiv koga da se garantuje sigurna pobjeda. Vidjeli smo Argentina, Saudijska Arabija, vidjeli smo Njemačka, Japan, to može da se desi nekome od favorita. I gledalca da znaju, može potpuno Japan na terenu da zasluži tu pobjedu bez toga, tako da tu postoji jedna realna opcija. Tako je. Reci mi, Miloše, ovako, kakvi su tvoji prognoze, što se kaže da sutrašnji dani za ove 4 utakmice, Kanada, Maroko i Hrvatska, Belgija su u 4, a onda kasnije imamo u večernjem terminu ovo Kostarika, Njemačka i Japan, Španija. Pa dobro, ajde da krenemo sa ovim što ranije igraju. Ja bih Hrvatska, Belgija odigrao negdje GG, to mi je negdje varijanta da
će biti golova na tom meču i negdje sam siguran da će jedni i drugi poentirati pa da imamo gdje će to da odvede. Kanada, Maroko mi je totalna misterija i evo sad ću bukvalno reći da je to od 2 do 3 gola neka bude, to mi je negdje. Ajde. Moram reći da je Maroko tu u jednoj komotnoj situaciji. U komotnoj situaciji. Može ali, čak i da mu bude da izgubi pa da mu odgovara. Tako je, ali da vidimo i tu Kanadu opet imali bilo kakve reakcije, jesu ispali, jesu se oprostili, da imali bilo kakve reakcije nakon poraza od Hrvatske gdje apsolutno nisu prikazane ništa sem uvodnih 10 minuta. Kostarika, Njemačka odigrao bih 2 i 4+, čak iz 2 u 2 i 4+ može i Japan, Španija bih odigrao 3 i više golova. Nešto sam za golove, vidjeli smo da i juče sem ovog meča posljednjeg Engleska protiv Amerike bilo golova dosta i očekujem negdje da se nastavi u tom ritmu, iako je posebno u 2 meča onako veliki je ulog i gleda se koja će ekipa da ispadne jer su direktni dueli, posebno Hrvatska-Belgija. Ja bih ovo Kanada-Maroko odigrao go prvo, go drugo. Mislim, ta Kanada i već je pokazala da igrač se kaže napadački, izaći će, može da daje golove, može da primi golove, očekujem tu da bude to 1+ prvo, 1+ drugo. Utakmica Hrvatska-Belgija je izuzetno nezgodna i za klađenje. Moj neki tip bio bi tu od 2 do 3 gola. Zatim ova utakmica Kostarika-Njemačka, ja bih igrao tu duplu pobjedu na Njemačku. Znači da pobjeđuje i u prvom i u drugom poluvremenu Njemačka i Japan-Španija je jedna izuzetno zahtjevna utakmica. Mislim da će Španija to, što se kaže, da preuzme u svoju korist taj posjed i sve to i ne očekujem tu neku, što se kaže, veliki broj golova i tu bih odigrao od 0 do 2 gola, ovako ti si 3+, neko će pogoditi ili ja ili ti, tako da će neko sigurno, nećemo promašiti što se kaže ovo. To bi bio taj neki osvrt na jučerašnji dan, najava za sutrašnji dan ovdje od nas, sigurno već kad se bude taj četvrtak, kasnije petak, sve ćemo znati osmine finala, svi znamo šta znači osmina finala, evo može Miloš da da neki dodatni komentar koliki će biti ulog, koliko je u stvari taj fudbal otišao u sve sfere i života, koliko se doživljava to, što se kaže, sa emocijama ka gore, sa emocijama ka dolje. Vidimo i po sinoćnoj utakmici Iran-Amerika da je tu uključene neke geopolitičke, što se kaže, situacije. Sigurno toga će biti sve više i evo tu je Miloš, pa može i Miloš da ovako približi koliko u stvari tu ovo važno svjetsko prvenstvo i koliko neki igrači, tu prije svega mislim na igrači našeg regiona, igrači Srbije moraju da shvate da im je ovo možda jedina šansa u životu da nešto naprave, jer znamo sljedeće svjetsko prvenstvo biće sa 48 ekipa, potpuno drugačiji sistem u toj grupnoj fazi. Pitanje je da li će se neka reprezentacija kvalifikovati, jer bez obzira što se povećava broj reprezentacija, mislim sa 32 na 48 dobijamo 16 novih reprezentacija, ja mislim samo da su 3 reprezentacije plus iz Europe, tako da ne mislim da naše gledalci sad će biti iz Europe još 10 ekipa, nego više je to ovako napravljeno za te afričke ekipe, južnoameričke i sigurno da se jednostavno moramo da shvatimo da je fudbal jedan ozbiljan biznis, da se to radi zbog toga da se što više popularizuje, da jednostavno neke zemlje koje imaju ogroman broj stanovnika, kao recimo Kina ili Indija, da budem skroz precizan, da se dovedu na svjetsko prvenstvo, jer znate li šta je da dođe, ne znam, 20 miliona Kineza negdje, kao da dođe, ne znam, 5.000 ljudi iz Crne Gore. Jasno, apsolutno. Nema ekipe od ovih 32 koliko ih sad učestvuje na svjetskom prvenstvu ili sutra 48 kad ih bude koja tu dođe samo da bi došla, vidjela i to je to. Znači svaka ima snove i taj Katar je imao san vjerovatno da u ovoj grupi prođe dalje u osminu finala. Ne može biti svima, apsolutno. Prošli su najjači, oni koji su najviše pokazali, koji su zaslužili spletom srećnih ili nesrećnih okolnosti. Neko može da se oprosti već u grupnoj fazi, ali u suštini je učinak za reprezentaciju nešto što se pamti, nešto što obilježava karijere, ajde da kažem posebno ljudi sa ovih prostora. Dakle, ajde da kažemo Hrvatske i Srbije, znači džabe neko Modrić, mislim ne džabe to što sve radi sa Real Madridom, on je u Hrvatskoj bog jer je donio Hrvatskoj plasmanu u finale svjetskog prvenstva, to je jasno potpuno. Imali smo sličnu situaciju sa košarkom na našim prostorima, znači ok, sve klupski, sve poštovanje, apsolutno, legenda si, ali kad nešto odradiš sa reprezentacijom, kad nešto odradiš sa tim grbom i u tom dresu, to je nešto specijalno. Znači od osmine finala kreću oni pravi mečevi, kreće novo svjetsko prvenstvo, apsolutno, zaboravljaju se svi problemi koje ste imali do tad i sanjate nešto veliko, apsolutno.
Tako je, ja bih složio s tobom da je ovo Modriću ovaj uspjeh sa Hrvatskom donio taj overall, da je po meni možda i najbolji igrač svih vremena sa ovih prostora, ogroman broj titula u Španiji, bez obzira što možda kvalitetom fudbalskim, ne znam, recimo bili su igrači odavde kao Savićević, kao što je Peđa Mijatović, zatim ti Hrvati, ja sam obožavao Bokšića, koji je jedan bio igrač van vremena, ko pamti Alana Bokšića i definitivno, sigurno, Boban Šukir, svi ti ostali, ali mislim da ovo što je uradio Modrić i ova, što se kaže, doprinijelo je kvalitetna ishrana, kvalitetan trening, toliko prisutne nauke, trajanje toliko, to je nešto što nije imao niko sa ovih prostora prije njega, jednostavno on 10 godina, ako ne i više, ali dobro, gledam period Real Madrid, na primjer, ako gledam, onda je to i 15 i 17, na primjer, ako veći period gledamo, ali Real Madrid u jednom Realu, da si ti standardan 10 godina, da osvajaš toliko titula, da ne može niko da te pomjeri iz tog veznog reda, a mijenjali su se i treneri, i strategije, i taktike, i sve, da si ti tu glavni igrač. On sa 37 igrača u top formi, da vodi ovakvu reprezentaciju, mi smo imali naši igrači ti veliki, već 30, 31, 32. Tako je, a imali smo, na primjer, situaciju kad je potpisao za Real i sad prvih 10 mečeva, mislim da je Mourinho bio trener, oni su mu čak i dali, ja mislim, neku nagradu za najlošije pojačanje ili tako nešto, promašene investicije, međutim, vidite kako se to krene i mislim da nema dileme da je ovo što smo mi gledali, a mislim da je fudbal mnogo ozbiljniji nego ranije, zahtjevniji, na kraju kraj fizički i mentalno i svakako on najbolji igrač sa prostora Balkana, ako ne malo i šire. Moram reći, ovo baš mi sada podstakao Miloš, zašto je Modrić tolika veličina i zašto je toliko mentalno jak. Ova prva sezona koja je bila najgora možda njemu u Real Madridu, gdje je primao ogromne kritike, nisu ga poremetile, nego je nastavio i posle pokazao koji što je. Vidimo takav jedan stres i takav pritisak kao što je imao recimo Fernando Torres kada je prešao iz Liverpoola u Chelsea, gdje je bio katastrofalan, razapinjali su ga novine, to isto doživio Anjelka kada je došao iz Arsenala u Real Madrid, iako je jedne sezone osvojio. Ševčenko nakon Milan Chelsea izgubljen potpuno kad se vratio u Milan, totalno drugi igrač. Ja sad kažem da je u parlamentu španskom ustao poslanik i kritikovao ko je doveo Anjelku, onda možete misliti kakav je to bio pritisak samo na njemu. Neki igrači to istrpe, neki ne, ovako na radost Balkana i ex-Jugoslavije prostora Modrić je to izdržao. Sad očekujemo i da ovi mladi igrači, da mlada epoha tih igrača, što se kaže, iz Srbije, iz Hrvatske, koji igraju u tim najvećim klubovima, koji su ogromno plaćeni, pokažu jedan taj nivo profesionalnosti koji su imali ranije neki igrači, tu bih apostrofirao kao što je Nedved, kao što je Zanetti, kao ti profili igrača da mogu da traju, da nisu to igrači, onako što se kaže, dođemo do novca, upadamo u svakakve skandale, gubi se fokus sa fudbala, sigurno taj novac, ajde nije problem više u novcu, novac se zaradi, fudbal je toliko napredovao, mogu ljudi sve da potroše tokom karijeri, da prokockaju, opet će se naći neki, što se kaže, angažman, neki, toliko je to danas sve otišlo, da će ti ljudi moći pristojno da žive, ali je šteta zbog njih i zbog njihovih karijera da jednostavno ne do kraja ne iskoriste svoje potencijale. To je to za danas i vidimo se sutra.